नाज़रीन, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी हेरो लंदन कैंपस में 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिंध थी गुज़री। इन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां आयल स्कॉलरनि सिंध जे अहम मसइलनि ते पेपर पढ़िया। अक्सर मुक़ररीन सिंध अंदरि इंसानी हक़नि जी लताड़ ते तफ़सीली रोशनी विधी। उस्तादनि ऐं नौजवाननि खे सरकारी इदारनि पारां खंबे गुम करणु ऐं हिंदू नियाणियुनि जो जबरी मज़हब मटाए उन्हनि सां शादियूं करण वारे अमल जी मज़म्मत कंदे इन अमल खे रोकण जो मुतालबो कयो वियो। इन मौक़े ते दानिश्वर ऐं चेयरमैन GSN मुहाज़ अब्दुल ख़ालिक जोड़े जे किताब पूरी ज़िंदगी अणपूरी जदोजहद जी महूरत कई वई। जिन कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कयो उन्हनि में तलहा सिद्दीकी, डॉक्टर हिदायत भुट्टो, डॉक्टर रुबीना शेख, आतिफ़ तौक़ीर, सेठ ओल्ड मैक्सन, प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर, प्रोफेसर रीता कोठारी, कामरेड रोचीराम, डॉक्टर लखू लोहाणो, शफ़ी नकी, अब्दुल ख़ालिक जोड़ेजो, अब्दुल सत्तार सूमरो, गुल सनाई, डॉक्टर नसीर दश्ती, सादात अफ़ग़ान, रघुवीर सोढो, हाजन कलोड़ो, फरहान सूमरो, सग़ीर शेख ऐं अली ख़ासखेली शामिल आहिनि। So I'm going to request Dr. Hidayat Bhutto to introduce conference. Thank you. Thank you, Farhan. As Farhan said, my name is Hidayat Bhutto and I am organizer of UK and Europe chapter of World Sindhi Congress and the program chair for 31st Annual International Conference on Sindh. I am delighted to welcome you on this morning and would like to thank you for joining us for what is sure to be an excellent conference. Before we begin, on behalf of World Sindhi Congress, I would like to extend our gratitude to the University of Westminster and all those who have helped to make this conference a reality. Located in the southeast of Pakistan, Sindh is the home of more than 60 million people, a rich cultural heritage and vital natural resources. Sindh is also one of the poorest and has a contentious history with the government of Pakistan. With the growth of international and regional terrorism, large-scale transitional development projects such as China-Pak Economic Corridor (CPEC) and Pakistan's problematic human rights record, Sindh sits at a nexus for some of the today's most significant international affairs issues. The goals of the conference are to bring the awareness and understanding of ongoing problems affecting the Sindh and its people. An examination of human rights issues, transitional development projects, and international and regional security concerns will provide a basis for thorough discourse and understanding Sindh's key geopolitical role. This conference brings together technical experts, academics, policymakers, students, and practitioners into the space to further understand and advocate for meaningful examination and action in Sindh and Pakistan. Sindhis have been suffering decades of economic, political, cultural subjugation in Pakistan. The recent geopolitical change in which China has begun massive economic influence through their mega projects CPEC will adversely impact Sindhi people's lives at an unprecedented level and further jeopardize their survival as a nation. These projects are being built without due democratic consent nor consideration of the historical, political, demographic, and geographical rights of Sindhi people. These projects are seen as a design to settle people from outside Sindh, to convert Sindhis into minority
in their own homeland, and to further the appropriation of the natural resources of Sindh. Sindhi human rights defenders who have voiced their opposition to these projects are seeing of Pakistan state's aggression through enforced disappearances, imprisonment, and extrajudicial killings. Today, WSC has invited various researchers, academics, political leaders, human rights activists, journalists from around the world to participate in this conference. The speakers brought together from around the world are highly regarded in their fields of work and boast an impressive list of accomplishments, publications, books, and long histories of activism. This year's program includes such as exciting and stimulating topics as diaspora working together, regional environmental justice, and fight for Sindhi self-determination. So we may learn from each other and we may work together for Sindh's self-determination and end of the human rights violations in the region. Thank you very much. Now I will request our moderator of the first session, Gul Sanai, to come on the stage and take over and start the first session. साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी इहा लतीफ़ जी इंटरनेशनल दुआ आहे जेका सिंध सां गॾु सॼे आलम ते सलामती जो सलाम मोकिले थी। सलाह करे सुकियूं ॻाल्हियूं मन मंझा कंहिंखे हाल चवां मर थियूं ॾुखनि ॾेल में जॾहिं कर थियाम साञ सुपरीअ जी तॾों खां तिल जेतिरो वेल न विसरियाम अंदर रूह रिहाम सॼण ओताकूं करे सिंध जंहिं ॾुखे वक़्त मां गुज़री रही आहे उते अहिड़नि दर्जाउनि खे कोठाइण जो कारण इहो आहे त सभई गॾिजी सिंध जे मौजूद सूरत हाल ते वीचार वंडियो ऐं उन्हनि जे नतीजे में के अहिड़ा फ़ैसिला वठी सिंध जे आज़ादीअ ख़ुशहालीअ वास्ते पाण पतोड़ियूं। 1947 में क़ाइमु थियल पाकिस्तान सिंध लाइ सूरनि जो सॻिड़ो साबित थियो आहे ऐं वक़्त गुज़रण सां गॾोगॾु इहा ॻाल्हि हाणे चिटी थी वई आहे त सिंध जो पाकिस्तान में शामिल थियण वॾी ग़लती हुई जंहिंजे भोगना में असांजा कई नस्ल पजरी चुका आहिनि ऐं अञा सूदो पजरनि पिया। सिंधी ॿोलीअ जे हिकु कहाणीकार केॾी न भली सिट लिखी आहे त जंहिं मज़हब जे नाले में मुल्क ठहंदा आहिनि उते माण्हुनि जे मुंहं में मज़हब जो मंधीअड़ो पाए संदनि सुञाणप कई वेंदी आहे। पाकिस्तान जहिड़े रुजत पसंद मज़हबी रियासत में नम्रता ऐं प्रोफेसर नोतन के इंसान ई न आहिनि बल्कि उहे दुश्मन मुल्क जे मज़हब जा पैरोकार आहिनि ऐं खेनि हीअं या हूअं ख़तम करण जा साबा थी चुका आहिनि। असीं ज़िंदगी जहिड़े ख़ूबसूरत विथ खे कंहिंखां रुॻो उन करे खसियूं जो उहे असांजे दीन धर्म ऐं नज़रे में वेसा न रखनि। छा उन खां वधीक का ॿी इंसानियत जी तोहीन थी सघे थी? जीअं पाकिस्तानी रियासत नंढे खंड में अंग्रेज़नि जी निशानी आहे तीअं उन जो ईअं सिंध सनन दौर जो उञाण आहे। यादि रखण जी ॻाल्हि आहे त जेका रियासत क़ाइमी मज़हबी नफ़रत ते थी हुजे स्वाभाविक हूअं त मज़हबी नफ़रत जे बुनियाद ते क़ाइमु रहे उन जो हर कानून क़ौम जे तज़लील इंसान जे बेहुर्म ते आधारियल हुजणु हिकु अणटर आहे। बिलासवी एक्ट जो वास्तो रुॻो इस्लाम सां न आहे पर उन्हीअ में समूरनि मज़हबनि तोड़े मज़हबी मैदारनि जी इज़त जो ज़िक्र थियल आहे जंहिंखे पाकिस्तानी रियासत पंहिंजनि छसनि थज में मफ़ाद ख़ातिर गैर मुस्लिम ख़िलाफ़ इस्तेमालु कंदी रही आहे। इहो सिलसिलो मुस्लिम लीग में जिना पाण शुरू कयो हो त जेकॾहिं मुस्लिम आयो त मुस्लिम लीगी थियो न त अमी इस्लाम जे दायरे खां ई ॿाहिरि आयो
सनद इस्लाम जो दायरो एतिरो त तंग हो ऐं आहे जो गैर मुस्लिम त ठहियो, पर पाकिस्तान में केतिरा ई मुस्लिम बि उन दायरे खां ॿाहिरि हुआ ऐं आहिनि। अव्हां खे अर्ज़ कंदुसि त अचो त गॾिजी पाकिस्तान जे कारे आइन जे उन ब्लास्फेमी एक्ट खिलाफ़ जुदोजहद करियूं ऐं अॻिते का बि इंसानी जान उन जो खाज न बणिजी सघे। असांजो फर्स्ट सेशन आहे द बिल्डिंग एंड कम्युनिटीज़ अलायंस। And my first speaker is Dr. Nasir Dashti. In 1947, this objective was achieved, and by default, Sindhis, Bengalis, Baluch, and others were incorporated in the first ever state created in the name of religious faith in the history of the world. Pakistan was created to serve the interest of the British Empire after its withdrawal, and most loyalist among the newly created nation of Indian Muslims were selected to rule the country. The power was handed over to an alliance of Punjabi army, religious elites, and a group of North Indian Muslims who were brought into Sindh by design. They were brought in as refugees, but overnight they became an important part of the alliance which was tasked to rule Pakistan. The only common feature of the members of this alliance was their unconditional support to the colonial power from the days of the East India Company. The genealogy of almost all the members of the rulers of Pakistan from the beginning to this day goes back to the spies, agents, managers, and propagandists of East India Company. The issue which I want to briefly discuss is that something is cooking in the same way as it was in the early decades of 20th century. This might have negative implication not only for Sindhis but for all the nations and states in the region. In recent times, one of the pillars of the ruling establishment of Pakistan, the refugees from northern India, apparently is being used to achieve another objective. This time, they are trying to create a nation not in the name of religious faith, but simply for being a refugee group from North India. During the colonial time, the orchestrator of this scheme was the colonial administration. However, this time it is still to be ascertained who is behind this. This is not a simple matter. This might cause irreparable geographical damage to a Sindh that is already bleeding from its social and political wounds inflicted by the religious state. त जेका सिंध में करंट मूवमेंट हले पई मुहाजिर जी तरफ़ां त कराची खे सिंध खां अलॻि कयो वञे, त साईं जो चवणु हो त जॾहिं भला ॿिया जेके रिफ्यूजीज़ आया उहे किथे दुनिया में किथे कोई क्लेम कोन थो करे त असां नेशन आहियूं, सिर्फ़ु ही छा इन जे पोयां का साज़िश आहे? घणो ई था सम्झनि त जेको मौजूदु आहे जेका सिंध में हुकूमत आहे इस्टेब्लिशमेंट उनखे रमाद करण लाइ अहिड़े क़िस्म जा हथ न कंदी रही आहे, पर हुन सिंध जे इंटेलिजेंस खे ख़बरदार कयो त सिंध जी जेका साख़त आहे, सिंध जो जेको अमुन आहे, सिंध जो जेको मज़हब, सिंध जी जेका रवादारी आहे, मज़हबी रवादारी आहे, उन लाइ होशियार आहिनि ऐं उन ते कमु कनि ऐं उन्हनि सभिनी जो मुंहुं टोड़ जवाबु ॾियनि। त अहिड़ो ई असांजो प्यारो दोस्त साथी साईं रघुवीर सिंह सोढो। साईं रघुवीर सिंह सोढो belongs to Indus Valley Research Institute, India. Sain Raghuveer Singh Sodo is a human rights activist in Jodhpur, India, and a director of Indus Valley Research Institute. कि सिंधी ही नहीं, आज कौमी तशक्कुस, जैसे कि बंगालियों ने आज से 30 साल पहले जो है वो अलहदी की इख्तियार कर ली, उनको भी एग्जैक्टली यही लगता। सबसे पहला बोलो उनका ये था कि भाई उर्दू उनके ऊपर कंपलसरी कर दी जाएगी, तो उनको फौरन ये महसूस हुआ कि उर्दू जो हम पर कंपलसरी किया जा रहा है ये क्या है, इससे उनका कौमी तशव्वुस को उनको खतरा पैदा हुआ। और आज तक हम पिछले 40 साल से सबके सब सिंधी, बलोच और पख्तून भाई वो भी यही महसूस कर रहे हैं कि उनका कौमी तशव्वुस जो है वो खतरे में है।
क्योंकि कौमी तशव्वुस की बुनियाद पर ही वो पाकिस्तान के अंदर आए थे और पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपना रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत उन्होंने साइन किए थे। इसलिए जैसे WSC बहुत बड़ा काम कर रही है कि वो हर साल और उसके बीच में भी जो है वो कई दफा मिलते हैं लोग, बलोच, पख्तून और सब लोग मिलके आपस में स्ट्रगल करते हैं और एनुअल फंक्शन के दिन भी सबको बुलाया जाता है और सब लोग उसके प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात रखते हैं और ऐसा करने से ही अपन उसके साथ। दूसरी बात यह है कि हमारी स्ट्रगल जो है वो नॉन वायलेंट रहनी चाहिए, जैसे कि साईं GM सैयद नॉन वायलेंस के थे, हमारे बशीर कुरैशी जिनको शहीद कर दिया गया वो भी नॉन वायलेंस से के जो है वो हामी थे। नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो है उसके जरिए ही हमको आगे बढ़ना चाहिए और इस ऑपरेसर से इसी तरह अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो आनी चाहिए। My next speaker is Dr. Sadat Afghan. He is lead of Afghan Unity Movement and working for the rights of Afghan people, Pashtun people. मगर इराकी लोगों का अपने गुलाम बना के अभी तक हुक्मरवाई कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों ने गुलामी नहीं माना, जैसे अपना प्राउड सिंधी ब्रदर्स जो है इन्होंने बहुत कुर्बानी दिया हुआ है। जैसे बलोच भाई पाकिस्तान की बनाने के बाद भी 1 साल की उसके बाद भी बलूचिस्तान था क्योंकि ऑक्युपाइड हो गया 1948 में। जैसे अभी तक हमारा अफगान पख्तून्स 40 millions as slaves occupied it, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है हमारे आपस में। अफगानिस्तान जो हिस्टोरिकल अफगानिस्तान था और है और इंशाल्लाह रहेगा, कोई भी एग्रीमेंट हमारी और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है इस नाम पे कि My next speaker is Mr. Ali Khaskeli. Ali Khaskeli is from USA at the moment. He is chief organizer of North America unit of Sindh United Party. ॾिसो असां सिंध यूनाइटेड पार्टी जेका आहे असीं त पाकिस्तानी पार्टी आहियूं न, वी वन इलेक्शंस। असीं पाकिस्तान में तक़रीबन 25 सालनि खां इलेक्शन में पिया। लास्ट इलेक्शन जेका हुई उन में असां 36 MPA 10 MLA बि हारियासीं, असांजो हिकु माण्हू बि कोन खटियो। असांखे जेको आहे सो 9,80,000 वोट पिया हुआ मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां। टोटल जेको असांजो वोट बैंक जेको हुयो वो 9,80,000 हुयो। असां इलेक्शन हिकु बि कढी कान थी। पर उनजा असबाब छा आहिनि? What this establishment want from us even, you know? I mean, असां त पाकिस्तान टोड़ जी ॻाल्हि कोन था पिया कयूं न। सिंध यूनाइटेड पार्टी का पाकिस्तान टोड़ जी ॻाल्हि कान थी करे पई। असां जेको आहे सो का बि ॻाल्हि कयूं कोन था पिया। उनजे बावजूद बि असांखे इस्टेब्लिश जेको आहे जहिड़े नमूने असां सां रवैयो हुनजो आहे, ठीकु आहे। इवन असांखे केॾी केॾी महिल इहो लॻंदो आहे त असां कहिड़ो गुनाह तव्हांजो कयो आहे? What have you done to us, to you? वजह इहा आहे त असांजे हर बैनर ते साईं GM साईं जो फोटो आहे। Everywhere you go, असांजो तव्हां को बि तव्हां प्रोग्राम तव्हां ॾिसो त हमारा कोई भी प्रोग्राम आप देख लें तो उसमें हम प्रोग्राम में हम साईं जी का फोटो लगाते हैं। हम साईं जी से की सालगिरह क्यों मनाते हैं? अब आप देखें कि मैंने ये साल उसके बाद हमारे साथ ये सोतेला शुरू करेगा। अभी 3 वीक पहले हमारा पार्टी लीडर इनाम भट्टी उठा के ले गए। हमारा पार्टी लीडर वो तो हमारा ये गुड लक ये था कि उसकी एक वीडियो आ गई जब उसको उठा रहे थे। नंबर 2 वो प्रोफेसर था। जितने भी पाकिस्तान सिंध में जितने भी प्रोफेसर थे उन सब ने एहतजाज किया बड़े पैमाने पे और एक बहुत भारी एक्शन आया था। हर सिविल सोसाइटी से बहुत ही स्ट्रांग किस्म का इतना स्ट्रांग पहले कभी भी नहीं आएगा। इनाम भट्टी पे खास तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ही स्ट्रांग किस्म का वो था। हर तंजीमें में शुक्रिया अदा करते हैं। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस वाले हो गए, इवन सना वाले हो गए, वरना हर बंदा सना वाला के चुप रहती है इस मामले पे। they were pretty quiet, they just passed by everything slowly and smoothly, को कुछ कहना नहीं है, कोई स्टेटमेंट निकालनी हल्की फुल्की का मजम्मत करते हैं दरअसल खैसला। लेकिन इस पे सना ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली
और उसके अलावा अपना एक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उनको फिर 3 दिन के बाद उसको छोड़ना पड़ा, बोला कि हमने रॉन्ग बंदा उठा जाएगा, वी पिक द रॉन्ग पर्सन। मिडिल क्लास के लिए तो इतना तो मुश्किल वहां पे किया गया है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अभी पीपल्स पार्टी जो है वो उसके पीछे उन्होंने हल्का फुल्का घेरा तंग तो किया है, लेकिन वो भी एक हम समझते हैं कि एक ड्रामा है टोटली। इट विल बी द एंड ऑफ द गेम, देयर विल बी सम काइंड ऑफ कंप्रोमाइज एंड ऑफ द गेम, वो जो चल रहा है जो भी है। Abdul Sattar Subro is president of Sindhi Sangat United Kingdom. Sindhi Sangat United Kingdom is a social, cultural, non-political, non-religious platform, especially based in northwest of England from 2004 and conducts many activities and has got strong license and ties with the diaspora Sindhi organizations. 1947 खां पहिरीं हिकु आज़ाद क़ौम हुआसीं, सदियुनि खां सिंधी क़ौम हिकु आज़ाद हैसियत में रही आहे। कॾहिं कॾहिं उन में जेको सो ग़ुलामी जो बि हिसो रहियो आहे, ऐं असां उन लाइ जदोजहद करे असां पंहिंजी आज़ादी वरी वापसि वरिती आहे। सो 1947 में उन खां अॻु में जेको 1940 जो रेज़ोल्यूशन हो, उन मुताबिक़ असां पंहिंजी रज़ामंदी सां पाकिस्तान में शामिल थियासीं। उन जो इहो जेके राइट्स हूंदा असांजा उहे प्रिज़र्व हूंदा, उन में जेको सो क़ौमुनि जी ख़ुदमुख़्तियारी हूंदी, वफ़ा खे तमामु घटि राइट्स हूंदा। ईअं असां शामिल थियासीं। उन में बि जेके बंगाली जेके मुस्लिम लीग में हुआ, दानिश्वर हुआ, उन्हनि जेको सो इहो 1940 में जेके करारदारूं पास कयूं, उन्हनि पोइ उन्हनि सां जेका हालत थी उहा असांखे ख़बर आहे। सो ईअं असां जॾहिं शामिल थियासीं, साईं GM से जेको सिंध असेंबली में पहिरियों दफ़ो रेज़ोल्यूशन पास कई पाकिस्तान में शामिल थियण लाइ, ईअं असां पाकिस्तान में शामिल थियासीं। उन खां पोइ असां सां छा थियो, या 70-73 साल जी जेका तारीख़ आहे, या असां सभिनी खे ख़बर आहे। कॾहिं वरी यूनिट ठाहियो वियो, कॾहिं जेको सो मुख़्तलिफ़ जी जेके आहिनि, कॾहिं ॿोली खे जेको सो ख़तमु करण जी साज़िश कई वई, कॾहिं जेको सो असांजी जेको सो जेके वसीला आहिनि उन्हनि ते यलगार कई वई, ऐं कॾहिं जेको सो असांजी जेके डेमोग्राफी आहे उनखे तब्दील करण लाइ धारियुनि खे जेको सो सिंध में आबाद कयो वियो। सो इहो सिलसिलो 70 सालनि खां हलंदो अचे। उनजे करे असांजा जेके मेन इश्यूज़ आहिनि उनमें धारियुनि जी आबादकारी आहे। वॾे तइदाद में जेको सो ॿियनि इलाइक़नि मां ख़ुसूस तौर ते कराची में ऐं पूरी सिंध में जेको सो उहे धारिया आबाद थिया आहिनि। उन लाइ असांखे वॾो जेको सो ख़तरो महसूसु थिए थो। असांजी जेका जाग्राफी आहे उनखे ख़तमु करण लाइ कराची में जंहिंजो हिकिड़ो ज़िंदा मिसाल आहे, बेरिया टाउन क़ाइमु कयो वियो। उन ते जेको सो लुटमार कई वई, उहो कीअं ठाहियो वियो, ऐं उन खां पोइ उनखे जेको सो कंट्रोवर्शियल खे कीअं पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट उनखे लीगलाइज़ कयो, जेके पैसा वठी, उहो बि असां सभिनी खे ख़बर आहे। जेको हेॾो वॾो फाइन उन ते हयो वियो, उहे पैसा केॾा वेंदा उनजी का ख़बर कोन्हे। उन खां पोइ जेको सो पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिक्स ते जेका बंदिश आहे, यूनिवर्सिटियुनि में जेको सो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ते बंदिश आहे, यूनियन्स ते बंदिश आहे। जेके बि सिंधी सियासी वर्कर्स आहिनि उन्हनि खे किडनैप कयो वञे थो, ऐं उन्हनि जो जेको सो मावराए अदालत क़त्ल कयो वञे थो, उन्हनि जा चिचरियल लाश उछलाया वञनि था। उन्हनि जा काफ़ी मिसाल आहिनि, जंहिंमें शहीद मक़सूद कुरैशी खे जेको सो उन गाॾी जे अंदरि तमामु सफ़ाकियत सां साड़ियो वियो। उन खां पोइ शहीद जेको सो इसराए कुर्बान ख्वावड़, ऐं उनखे जेको सो गाॾी में साड़ियो वियो। उनजो शाहिद जेको सो अबान दुनियो जेको उन सां गॾु हो, वीचारो हथु सड़ी वियो हो, उन वाक़े जो शाहिद हो शहीद नूरुल्लाह दुनियो। उन शहीद मुज़फ़र भुट्टे जो जेको सो चिचरियल लाश उछलायो वियो। ईअं पूरी तारीख़ में जेके ॾिसजे तहिवारी जी तहरीक आहे, या शहीद नज़ीर अब्बासी खे जेको सो टार्चर सेल में शहीद कयो वियो, ऐं हज़ारे सिंध जा शहीद आहिनि जिन खे जेको सो गुम कयो वियो, शहीद कयो वियो। उन खां पोइ जेके वाटर क्राइसिस आहे, जेको दुनिया जो हिकिड़ो वॾो इशू आहे, असांजो पाणी जो मसइलो आहे। असांजे दरिया ते जेको सो मुख़्तलिफ़ टाइम ते डैम्स जेके से बंदि बधा वञनि था, कॾहिं डैम जेको सो ठाहिया वञनि था। उनजो रीसेंट मिसाल जेको सो चीफ जस्टिस साहब हिते आया हुआ, जिन जो डैम ठाहिण सां को तालुक़ कोन्हे, पर उहो हिते अची जेको सो डैम ठाहिण वग़ैरह जो जेको सिलसिलो हो, उन में हिते चंदो वग़ैरह गॾु कनि पिया। सो सिंध जे पाणी ते कैनाल्स, गैर कानूनी कैनाल्स वग़ैरह जेको सो ठाहिया विया आहिनि, ऐं सिंध जो पाणी जेको सो रोकियो वञे थो। उन खां पोइ एनफोर्स डिसअपियरेंस आहे, जेको असांजा जेके पॉलिटिकल वर्कर्स आहिनि, कारकुन आहिनि,
उन्हनि खे गुम कयो वञे थो, जेको इंतहाई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन आहे। दुनिया जे कंहिं बि इदारे में इहो क़ाबिल क़बूल कोन्हे। जेकॾहिं उहे क्रिमिनल्स आहिनि, तव्हांजी नज़र में तव्हांजो अदालतूं आहिनि, तव्हांजो आइन आहे, कानून आहे, उन मुताबिक़ तव्हां उन्हनि खे कोर्टनि में वठी अचो, सज़ा ॾियो। असां जेको सो बाक़ी ईअं उन्हनि खे ईअं गुम करे छॾणु, उन्हनि जूं फैमिलीज़ आहिनि, उन्हनि जा ॿार आहिनि, उहे के टीचर आहिनि, के जेको सो मुख़्तलिफ़ सरकारी इदारनि में इवन मुलाज़िम आहिनि। As he already introduced me, my name is Rajan Kalolo. I'm with Verbal Sindhi Congress, organizer for Canada. This session we have on democracy, human rights, and national self-determination. I will request my speakers to come on the stage. पाकिस्तान करारदाद मक़ासद ताज़ी पास थी, लिखियो उते चयो उन में कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में, जेकॾहिं पाकिस्तान खे इन करारदाद मक़ासद मुताबिक़ हलायो वियो त हिते मज़हबी इंतहा पसंदीअ जूं ख़तरनाक तहरीकूं शुरू थींदियूं। ऐं नरगो इहो चयईं, पर उते मौजूद बर्तानिया ऐं अमेरिका जे सफ़ीरनि खे नालो वठी मुखातिब थी उहा छपी पई आहे। चयईं तव्हां असां जहिड़नि मुल्कनि में मज़हबी बुनियादनि ते तहरीकुनि खे सपोर्ट कयो था, इहे नरगो असांजे लाइ ख़तरो बणिबा, पर तव्हांजे लाइ ख़तरो बणिबा। उहो अॼुकल्ह दुनिया ॾिसे पई, उहो थिए पियो। हू वॾा बादशाह त शायदि असांजा नंढड़नि माण्हुनि जी ॻाल्हि न ॿुधनि, पर पाकिस्तान में को माण्हू जेकॾहिं हाणे वाकई मञे थो त इहे रियासती पॉलिसियूं तबाहीअ जो सबबु थियूं आहिनि, त पोइ सिंधियुनि सां इहे कम न कयो जेके कयो था। सिंधियुनि जी क़यादत तस्लीम कयो त तव्हांखे इन्हनि मुसीबतुनि मां कढी सघंदा। थैंक यू। Mehrbani Khalik Singh. Now the last speaker of this session, Dr. Lakhu Lahano. He is Secretary General of the World Sindhi Congress. He remained part of a core team of WSC since last 20 years. Mehrbani. Friends, this is the 31st International Conference on Sindh. And this is 73rd year of Sindh under Pakistan. It's a long time, but in the history of nations, in the history of people, it is a short time as well. But generally, the days of suffering and sorrows, the time that never passes. Late at this juncture, where the Sindhi nation is standing today, let me assess where we are standing. Those who feel tired after going long way, we really respect their struggle. But think about those people, 70% of the people, they live in multi-dimensional poverty, and that hasn't happened in a single day. And when we say multi-dimensional poverty, it's not poverty by just money. It is poverty by education, it is poverty by health, it is poverty by drinking water, it is access to health facilities, it is maternal mortality, it is child mortality. Think of these thousands of children. Today is 28th of September. Just in the month of September alone, the number of cases of children who have died in third, 43 children have died in 26 days. I'm reading on 26th of September. So that is roughly 2 children. How do you can forget? Forget about this politics. Forget about these sermons. The 75% of the people of Sindh, they are malnutrition. They suffer from malnutrition. 50% of the children, they are stunned. Do you know what stunning means? When the children gets less than half of their calorical need, food, they are stunned. 50% of children are Sindh are stunned. I had an association with James Hill, but then now
I left, joined many parties, कितने पार्टी में हम शरीक हुए हैं, कितनी पार्टी से कम कयो तो कितनी कामयाबी थी है, कितनी कामयाबी न भी थी है, पर हिन वक्त आऊं पर एक्टिव वर्कर बनाया जड़ो लखू आए या ब्या दोस्त हैं, एड़ो तिखो वर्कर बनाया, एड़ो सख्त वर्कर बनाया, तिखाई सख्ती ऐं जज्बो ॾिसी आऊं उन्ही हस्ते पहुतो आहियां, इन ॻाल्हि ते पहुतो आहियां असांखे सबुर सां सदाई सां हेठाई सां ॻाल्हि वठणु खपे ऐं अॻिते वधणु खपे। हींअर सिंध में हींअर पाकिस्तान जो जिनाह सां मिनारती वारनि सां ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि सां हिकिड़ो मुआहिदो कयो हो, उहो मुआहिदो जिनाह पाकिस्तान क़ाइमु थियण खां 3 ॾींहं अॻु 11 अगस्त 1947 ते पाकिस्तान जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सदर चूंडियो वियो ऐं हुन तकरीर कई। उहो जिनाह जो तकरीर पाकिस्तान जी अवाम सां मिनारती सां मज़हबी माण्हुनि सां हिकिड़ो मुआहिदो हो त हाणे सियासत जो मज़हब सां वास्तो न आहे, पाकिस्तान जी तहरीक मज़हबी उसूल ते हली हुई, मज़हब जी बालादस्ती लाइ क़ाइमु हुई, पर जिनाह 47 में पाकिस्तानी माण्हुनि मुआहिदो कयो हाणे मज़हब जो सियासत सां को वास्तो न आहे, मज़हब ज़ाती ॻाल्हि आहे, सियासत जी ॻाल्हि सियासत सां थींदी, जदीद ॻाल्हियुनि सां थींदी, माण्हुनि जे भले सां थींदी, सभई माण्हू बराबरि आहिनि, सभिनी हक़ मिलंदा, इहा ॻाल्हि जिनाह जी ॻाल्हि थी। पर जिनाह साल में गुज़ारे वियो, जिनाह जी ॻाल्हि जो वाइदो पाकिस्तान में पूरो न थियो, मुस्लिम लीग पाकिस्तान लीडरनि पाकिस्तान जे माण्हुनि सां जो वाइदो कयो हो, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कयो, उन खां फिरी वई ऐं जमात इस्लामी जी पुठियां लियाकत अली खान ॻाल्हि खे ऑब्जेक्ट रिज़ोल्यूशन लियाकत अली पास करायो ऐं पाकिस्तान उहो मज़हबी तरीक़े हलंदे हलंदे अची पियो आहे तालिबान ते ऐं अलक़ाइदा ते ऐं ऐश थी पहुतो आहे। उहो जेको हुकूमत खे मज़हब ते हलाइण जे करे वो तरक्की कंदे हलंदे वञी अलक़ाइदा ते पहुचे थो या तालिबान ते। हींअर पाकिस्तान जी गवर्नमेंट चाहे थी त उहा ॻाल्हि खई वञे, माण्हुनि जे भले जो कमु कयो वञे। पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर रोज़ चवे थो त आउं मीसा के मदीना ते हलंदुसि, उहो मीसा के मदीना शायदि हुन न पढ़ियो आहे त मीसा के मदीना कहिड़ो अवाइद इस्लाम जे अवाइद में कहिड़ो वाइदो गैर मुसलमान सां कयो वियो, कहिड़े नमूने हुकूमत हलाइण कई हुई, कहिड़े नमूने कबाइलियुनि खे हलाइणो हो, उहो काई शायदि इमरान ख़ान पढ़ियो न आहे। पर जेकॾहिं पढ़े हा त मज़हब जो सियासत हाणे बि पाकिस्तान ॻाल्हि ते बीठो आहे, मज़हब खे छॾियो, सियासत खे सियासी नमूने हलायो, सभिनी माण्हुनि खे बराबरी लाइ करियो, मज़हब हर कंहिंजो ज़ाती मामिलो थी। इन करे हाणे पाकिस्तान में इहा ॻाल्हि चइजी बीठा आहिनि त पाकिस्तान खे किथे बि इज़त न मिलंदी जेसि ताईं इन मज़हबी उसूल खे छॾींदो न, दहशतगर्दी सां परे न थींदो। पाकिस्तान बदनाम थींदो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जे करे सॼी दुनिया खे तकलीफ़ ॾेई छॾियो आहे। लेकिन पाकिस्तान में हींअर हिन ॻाल्हि जी ज़रूरत आहे त सेक्युलरिज़म खे हलियो वञे, मज़हब जो सियासत सां वास्तो न आहे। इहा ॻाल्हि असीं सिंध जा केतिरा माण्हू कनि था, असांजी सूफ़ीज़म इहा ॻाल्हि करे थी, सिंध जा माण्हू हिन ॻाल्हि ते आहिनि त मज़हब जो सियासत सां वास्तो न आहे। हाणे पाकिस्तान जो अवाम हिन ॻाल्हि लाइ तयारु थी वियो आहे। असांजे ज़हन में, मुंहिंजी उमिरि जे माण्हू जे ज़हन में आहे तकरार जे बदिरां, मज़ामत जे तरफ़ां, एहतिजाज जे बदिरां ठाह कजे ऐं कॉम्प्रोमाइज़ कजे ऐं हेठी ॻाल्हि वठिजे, जंहिंसां सुलह पसंदी ॻाल्हि कजे, तकरार न कजे। So I think as we promised that we didn't have a Q&A session in session 2, and Rubina suggested that we should have a Q&A now. I would like to invite at least 3 from panelists from the last panel, Mr. Abdul Khalik Jonijo, Dr. Rita Putari, and Raghuveer Sodo, to come on the stage and join the panelists now, and then we'll open it to Q&A section. I must say that we really are running out of time, so please try to be very, very brief, very, very direct about the question. If there's no question, I would really like to wrap it up, because Rubina has to do some concluding remarks, very important remarks she wants to make. We really are thankful to all the guests, and so I will hand over to Rubina. نظم همه خوف fear. अभी से थक गए लोगों की रात बाकी है।
ابھی سے تھک گئے لوگوں کے رات باقی ہے، ابھی سے صبح کی چوکھٹ بجا کے رکھتی ہے، ابھی تو دستکیں ہونا ہے باد فرحت کی، ابھی سے خوف نے ہمت جلا کے رکھتی ہے، ہر ایک قریہ و کونو مقام میں ہے وحشت، یہ شہر کیا ہے کہ ہر ایک نگاہ خونی ہے، یہ کس مزاج کی بے رونقی کا ہے موسم، یہ کون دیس کے گھر گھر میں ایک جنونی ہے، یہ خوف وہ ہے کہ ظالم کا حوصلہ بن کر ہمیشہ ظلم پہ ظالم کا ناز بنتا رہا، یہ خوف وہ ہے کہ ظالم کا حوصلہ بن کر ہمیشہ ظلم پہ ظالم کا ناز بنتا رہا، یہ خوف وہ ہے کہ منصف سے شیخ و حاکم تک ہر ایک تیرہ نشیں کا جواز بنتا رہا، یہ خوف وہ ہے کہ چیخوں سے پا رہا ہے سکون، یہ خوف سینہ وحشت کی تیرگی کا فسون، یہ خوف ممبر مسجد کا ارتکاز جنون، یہ خوف صفحہ اقدس کا التفات و کرم، یہ خوف ممبر مسجد کا ارتکاز جنون، یہی تو ہے کہ جو اس عہد کی عدالت میں ستم زدوں کی صداؤں کو قید کرتا ہے، یہی تو ہے کہ جو منصف کے فیصلوں کے لیے نئی روش کو سعودت سے سید کرتا ہے، یہ قار جہل کے ایمان تیرہ وحشت کو قلندروں کی دھمالوں سے خوف آتا ہے، یہ قار جہل کے ایمان تیرہ وحشت کو قلندروں کی دھمالوں سے خوف آتا ہے، جہانے نو کو ہیں لاحق وہ رفتگاں کے جنہیں نئی جہد کے سوالوں سے خوف آتا ہے، یہ عہد لفظ سے معنی کی دوریوں کا عہد، تمام حرف کسی خوف سے دریدہ ہیں، یہ خوف ہے کہ سوالات کفر لگتے ہیں، یہ مصلحت ہے کہ قاضی بھی آبدیدہ ہیں، یہ خوف ہے کہ سوالات کفر لگتے ہیں، یہ مصلحت ہے کہ قاضی بھی آبدیدہ ہیں، اسی کا سحر کے عادل کے دستے شفقت کو جبین مجرم و قاتل طلب بڑھاتا ہے، اسی کا فیض کے میزان عدل کا پلڑا فقط غریب کی غربت پہ سر اٹھاتا ہے، یہی تو ہے کہ جو اس دور کے بھکاری کو منافقت کی فصیلوں کی سمت کھینچتا ہے، یہی تو ہے کہ جو اس شہر کے دریچوں کو درندگان جہالت کی بو سے سینچتا ہے، یہ خوف حکم زمانہ کے ہر ستم کا وجود، یہ خوف عادل دوراں کے فیصلوں کا جمود، یہ خوف زہر شعوری، یہ خوف عاد و سمود، یہ خوف بندہ بے سر کی وحشتوں کی نمود، یہ خوف ہے جسے حاکم نے پال رکھا ہے، یہ خوف ہے جسے منصف نے ڈھال رکھا ہے، یہ خوف ہے جسے ظالم نے منصف نے ڈھال رکھا ہے، یہ خوف ہے کہ ہے ظالم کو ہر نمو اس سے، یہ خوف ہے جسے ہم نے سنبھال رکھا ہے۔ بھوک غدار ہے، بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گناہ، پیاس غدار ہے، پیاس میں آسمانوں کو تکنا گناہ، لفظ غدار ہیں، سچ میں لکھتے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں، سچ بھی غدار ہے، فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے، فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے، خواب غدار ہیں، خواب غدار ہیں، زندگی کو نئی کروٹیں بخشنے والے سارے تصور، نئی جستجو کے کرینے، نئے راستے پر اٹھائے گئے سب قدم سب سوالات غدار ہیں، وقت غدار ہے، وقت کا ساز و آہنگ بھی اور نئی لے پہ اٹھتی صدائیں بھی غدار ہیں، بھوک کے راج پر، خوف کے آج پر، غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن، بھوک کے راج پر، خوف کے آج پر، غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن، دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند، ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کار بند، سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان، زندگی کی رمق کھوجنے والا ہر خاندان، سارے غدار ہیں، سارے جاسوس ہیں۔ بھوک کے راج پر، خوف کے آج پر، غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن، دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند، ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کار بند، سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان، زندگی کی رمق کھوجنے والا ہر خاندان، سارے غدار ہیں، سارے جاسوس ہیں، حاکموں صرف سالار و اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں، حاکموں صرف سالار و اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں، ناقدین سازشی سوچنے والے گستاخ ہیں، اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگوسر نہیں، اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگوسر نہیں، وہ جنہیں فطرت سبز نے جہاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اٹھتی تھکن، وحشتیں،
तीरगी दौरे पुरशोर की सच्ची तारीख में टांक देने की गुस्ताखियों का जरीदा किया। आयत मुफलिसी से कोई सरकशी, गुंबदे तशनगी पर शिकायत कोई, मजहबे तीरा बख्ती की तौहीन है। आयत मुफलिसी से कोई सरकशी, आयत मुफलिसी से कोई सरकशी, गुंबदे तशनगी पर शिकायत कोई, मजहबे तीरा बख्ती की तौहीन है। अपनी धरती के गल्ले से अपने लिए कोई हिस्सा तलब करना इल्हाद है। अपनी धरती के गल्ले से अपने लिए कोई हिस्सा तलब करना इल्हाद है, और वैसे भी गंदुम तो शैतानियत ही की इजाद है। So I'm just going to be brief. First of all, I really thank to my dedicated team of World Sindhi Congress, hardworking, and I'm extremely proud that every year, throughout the years, they work hard with a minimal budget, minimal finances, and then they still deliver the work. So really, thank you and well done. This is not easy for us, or is not easy for my team. None of us can go home, and this is a big pain for us. It's one of the most price we people pay for this, and it's not easy to really do that, because generally we are very happy and satisfied here. But not being able to go to the land we were striving for, it's a very big sacrifice of my team. So I really thank. And very important thing is that with limited budget, with the funding and community support, we cannot make these events or any other activism successful. So your support we always look for, and even today we had some 3,400 contributions. So I'm really grateful for the supporter. We promise that we will not tell people who they are. This is a support to the Sindh cause, and we are your confidence in us. And I hope we can we are accountable to you and your people as our World Sindhi Congress. So that's really important. I also would like to thank, in the early section in this morning, we had a Baloch speakers who always been with us in this movement in the United Kingdom or any part of the world. When Sindhi raised the voice, Baloch is always with us. We also had a Pathan speaker, or Pashtun speaker, sorry. I'm sorry that they have already left, but I would like to thank them. Since last 2-3 years they've been with us in this together, United Nations and even in UK. I really thank to our Kashmiri brothers whose delegation is here today. Really thanks. I apologize. One of our very big mistake we did earlier, that we did not include Saraiki nation and speaking. So I really apologize. It was hindsight, but in our all literature and world, we always recognize Saraiki as one of the nation. So please accept our things. I just wanted to summarize, because I know the problems are quite a lot in Sindh, but in terms of World Sindhi Congress next year's strategies and strategic work will remain focused on 5 or 6 points. And I just want to sum up very briefly. I know it's a long day. First of all, we will continue to strive for the freedom of each one who has been taken away. So enforced disappearance will remain our key focus for next year as well. Pakistani agencies continue using enforced disappearances of Sindhi political and human rights to suppress our voice. Sindhis will not stop raising their voice in Sindh and outside Sindh. Disappearances or extrajudicial killing will not undermine our work or anybody. It actually will create more pressure to the state. Number 2, we are generally really concerned infiltration of extremism, especially in rural and poor areas of Sindh. And unfortunately, as Christine showed, data of recent Islamization and the riots on Ghotki has actually shown that how Pakistan in 70 years has been successful brainwashing our nation. And this is a really sad, it's a proud land of Latif, where we were secular, we tolerant people, and that's heritage we have losing. And I think I really humbly request for other organizations that this is a really genuine concern, because this is the identity of Sindh which we are losing it.
We will continue to raise our concern on extremism in Sindh. Number 3, which is very close to my heart, is forced conversion of Hindu girls in Sindh and marriages into the Islamic marriages. This since 2012, I personally am supported by World Sindhi Congress and many other organizations. We have been forefront on this, but unfortunately, we do need a more pressure on this one. Still till today, every month more than 20 girls are kidnapped and converted in Islam. This is not child rights issue. It's not only women's rights issues. I beg you, this is a national issue. This is a national issue for Sindhis to divide us on the name of religion. You already have seen the migration and the fast migration of our Hindu brothers moving away from the country. So I beg you, please work with us, and we will also remain focused on this point. Number 4, exploitation of natural resources. We continue to challenge the exploitation of natural resources. Pakistani state has purposefully manipulated, misappropriated our abundant our resources. No job safeguard, no security has been given, no benefit of Sindh is receiving from these natural resources. So we will continue to raise concern about natural resources issues. I also bring the systematic illegal land grabbing, which Ada talked about, Bahria Town and many other examples. This is a new way of colonization of our land. This is a systematic, is a very much clearly aimed objective to converting us in a minority in our own motherland. We will continue to raise and protest on these issues in forthcoming years. CPEC, I don't need to talk more about it. I just simply say one word. These projects are not for the people. These projects, as an infrastructure expert by my professionalism point of view, there is no engagement of indigenous people has happened from Balochistan or Sindh. These projects, infrastructure projects, are not for the people. These are against the people projects. We must not support on these projects, and may not be an illusion that 1 or 2 or 3 highways will build and we are happy where people are still hungry. Who's going to use your railway projects? Who's going to use your highways when you don't have a living our basic needs? So just think on that areas. We all these issues has got some root cause. We must look at the root cause. We must not look at the symptoms. Ada mentioned about health issues, Ada mentioned about education. These are problems, but these are the symptoms. And we are trying to treat this system. We are not capable to treat these systems. We are not government. This is government's role. We must, as a nation, look at the root cause of it. Root cause is a marginalization of people. Do not have a right, we Sindhis do not have a right to govern ourselves and to decide our destiny. And that is the root cause. That is the destination we should aim for it. That we can build safe, secure, and peaceful land in South Asia as well. Thank you. प्रोग्राम जे आख़िर में राग रिहाण जी महफ़िल आयल महिमाननि खे झुमाए छॾियो। Nadia,
वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां लंदन में 31 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिंध जेका वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी में गुज़िरियल छंछरु ॾींहुं थी गुज़री, इन यादगार प्रोग्राम जी मुकमिल कार्रवाई अव्हां जी ख़िदमत में पेश कई वई। रिपोर्ट इमदाद अली ओढो एट वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी, वॉइस ऑफ सिंध TV लंदन।